Yeah. Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm today about various things. The main topic nga ta ku ri hosi ngove, of course. Then from there that thing ngena kambe ka mhaka ya nyimpi leyi nga kona, of course, ya Philani. The new manager hi lunghisa kwala na kwala hi ku era already yi kona yi fike yi lunghisiwa. Then maybe nga tlhela na tshinya vanhu na gagasha ni swilo leswi nga ku humeleleni at the moment, so can give much of an issue if we speak about it. Mayikovela na mhaka leyi. Yeah, so a hi sunguleni ka ya hosi ngove already, like the video a endlini mi nga mi yi voneni, the initial video leyi nga fiki yi endla laha hosi ngove a di fike di challenger inani a di fike di challenger Dr. Joe Shirimani na siva ra Bless Rangani ku ri va posta that gig, ku yi posta in a way yo na do va fika va fa di posta kwalano, like va posta that in an picture va ri va three. However musi already a mi swi vonile vo fika va ti posta hi voxe. Okay, leswi mina ni nga swi vona ku nga vi an issue at all. However swi vuye swi tikomba ku a vo ku ti gwajiseni hosi ngove, swi ti komba ku a va ti gwajiseni because ku tlhela ku va ku na another event here. Let's quickly check it here. Na kuma the details fast. Ku tlhela ku va na another event leyi nga kona. What's the location here? Ka Malamulele Stadium, as you can see there. 30 that December, as you can see there. Munhu anga rhanga a posta this event i siva ra Bless Rangani. Yi posta va ri vanharhu, as you can see kwalano, mara kambe the poster va posta va ri vanharhu. Na kuma ti ya ntsanana ku nghena Dr. Joe Shirimani, as you can see there, na yona yi tlhela yi fika yi posta. Na kuma ti ya ntsanana again na Benny Mayengani ma rhanga phanda xi tlhela xi fika xi posta na xona. So ku endleka yini leyi guys, ko va ndlela yo ku twisiwa Mr. Post mbilu ku vava. It's more like yena maybe was trying to ku va a divide the team, a cause a conflict within. However va tirhise matshalatshala yo va make sure ku hosi ngove va n'wi ignora. It's more like kambe swi vitana yini i blue tick. Oh yeah, so in other words, Limpopo Poison yi blue tick Mr. Post leswi yi nga swi endla because a va swi vona ku strategy xa yena i ku va make sure ku i cause division. Obviously guys, a xi lo cause division Mr. Post la leswi swi ku va a va posta va ri vanharhu a ni hi yona the old Limpopo Poison musi ma swi tiva ku ri Limpopo kambe ku ri yini sorry a ku ri team Shirimani, I'm sorry. Loko va ri vanharhu hi ndlela liya it was team Shirimani, so hi leswi a dilava swona ku va postelesa leswi. Yeah, even then from there hi vona va fika va ignora and they did not do anything about it. So the whole entire goal a ku ri cause a division. However, as you might have seen there, a yi changi kahle at all. It did not work. So swi vula one thing, ntsena ku ngwanya yi fike yi ta another strategy because the first or the initial strategy has failed to work. Swi va divide Limpopo Poison laha ma yi vona mhaka leyi, and of course di nga tlhela di ya swi tirhisa as a beef hosi ngove because a ni loko di posta la di kombiseni ku va chava Benny Mayengani va nge post swilo leswiya loko va chava Benny Mayengani swi nga tlhela swi hundzuka a beef. Ma yi kuma yena mhaka leyi. And the beef yena yi nga ta n'wi tirhela hosi ngove a nga famba phutisiwa hi ti-fan or the big fans ta yena. Loko o ka a nga beefile Limpopo Poison ku nga fika ku va na an issue because sweswi attention hi swona yi ngopfungopfu ka Limpopo Poison. We cannot ignore it guys. So if hosi ngove yi fike yi va yi relevant na album ya yena hi December, hi must make sure ku ri wa gega ku fanele ka album ya 2022 December mi swi vona ku a yi gega na yona. A ti nga talangi leti a ti ri direct beef a to gega. Se fika gega a nga endli xihoxo ku na ha hleketa initially this year a no ka ni nga endlangi video hi swona, like a kha ku kombisiwa ku ya the big fans ka ti ku a nga ngheni hosi ngove ka beef na mani. Kambe nangu yeleyo yo tshama yi nyika Mr. Post 5,000, I think na yona a yi swi vorile leyo nyika Benny Mayengani 5,000 man, I mean to say na yona a yi fike yi swi kombisa yi ku hosi ngove hambi ti nga ha ngheni ka beef. And the mistake leyi va nga yi endla la i ku va tsandze ku swi langutisisa ku ri album leya 2022 ku ze yi hetelele va yi bini hi ndlela leyi nga base hi swona i ku
a ku ri beef dayi deng liya. You get it? I ku dayi deng liya a ku ri beef. You get it? So that was actually the whole goal. Like that deng liya a ku ri a beef. My kuma yana mhaka leyi. Yeah, I was still working. I chicken so. I'm sorry. Yeah, so I endla ka leyo a hi ngheneni ka liya beef leyi nga kona, of course, ya manager Philani, the new manager Papa Rhulani, and also Papa Rhulani. Hey, ni ta va ni kha ni khometa ngopfu ka papila ra Philani. Ya ku endleke error laha. I'm not sure ku endleke yini, maybe kumbexana lava a va nyika information ka Philani, they made an error. And then ni vona swi va swi nga tshamisekanga, swi ve swi nga basanga. Ma yi kuma yana mhaka leyi, because Philani i fika ta hi strategy xo fika like a bifana hi to family ya Foromani. Ku ri keni a fika a nghene hi strategy xo va a bifa family ya Papa Rhulani. Ma yi kuma mhaka leyi i era leyi nga humelela. Why hi vula sweswo? Because loko ho cheka tivhidiyo hinkwato ta Papa Rhulani na Foromani a xi tshama xi pfumela ku Papa Rhulani yi bifa mana Philani. Loko mo cheki hinkwato a xi nge tshama xi pfumela. Ya a hi swi tsaleni, a hi swi vuleni so a xi nge tshama xi pfumela. Ma yi kuma yana? Hi leswi swi endlisa swo a xi nge tshama xi pfumela na siku na rin'we loko Papa Rhulani a zama ku vula swilo swa ku guxe yinini a swi n'wi yimisi ho yimi nga vuli nchumu hi swona. Ma yi kuma yana? And hi fike hi tlhela hi langutisa even that beef song ya n'waximanga loko yi endliwa the new manager a yi nga se va kona. I swilo leswi swi langutisiwa na leswi Philani a fika swi langutiseni sweswo ku the new manager a yi nga ri kona. So which means swi vula ku papila ra yena ra number 2 ri fike ri lunghisiwa. He must fix it. He must try to fix it. Andle ta amendments there. Ma yi vona ya? Hikuva even the latest video liya va nga fika va hlangana Papa Rhulani na the new manager Foromani a hi zangi hi vu xona hi side ra xona xi bifa family ya yena. However, the only reason yo va laha ku ve ku pfumeleriwa inani Papa Rhulani ku yi bifa his family ku already na yena i swi endlile and it was wrong. Ma yi kuma mhaka leyi, it was wrong ku va Philani a kumeka a bifa na the family ya Foromani, like even the relationship, his side ra relationships all a swi wrong. Ma yi kuma yana? So hi leyi a ni ta commiteni ka yona ku yaleyo ku a yi lunghisiwi. Manager Philani should fix it ka papila ra number 2. Loko ri mpela yi lava ku beef hi side ra this family ka side ra Foromani, swi vula ku yi fike swi yisa ka mani clearly ka Papa Rhulani a bifi hi ndyangu wa Papa Rhulani, because Papa Rhulani hi yona yi bifaka hi mhani wakwe. Ma yi kuma yana mhaka leyi? So I think it's an error. A ni tivi swi nga swi endlisa ku yini, maybe yo bayiziseka Philani or yi bayisiwa hi van'wana. Hikuva loko ho ve hi kha hi languta tivhidiyo hinkwato leti nga kona the new manager a yi nge tshama yi pfumela ku Papa Rhulani yi bifa vatswari va Philani in his presence. A yi nge tshama yi pfumela, a yi n'wi stopa always. So era yi humelerile swa twisiseka, a yi lunghisiwi era liya. Ma vona njhani? So vanhu lava va fika va bifana hi vatswari kahle it's Papa Rhulani na Philani, because even on the previous video loko va ri vambirhi Papa Rhulani na the new manager hi twe Papa Rhulani ku va ku ri yona leyi a yi ri karhi yi bifa mutswari wa Philani. Yeah, I think this one is clear. I think it's clear enough. Then kambe ku na ximanga xi bifiwe hetelela. I think a hi va katseni once. 3 minutes tingana laha ri ka 9 minutes a ho va katsa once. Beef ya tshinya vantshwa nge tshinya na gagasha aliya yi le ku tikeni. Aliya beef yi le ku tikeni, like ni to laha swo ya hi ku munhu i favor mani, because hinkwavo loko ni va langutiseni mina hi side ra mina they are both strong. Loko mo va langutisa hinkwavo ma chekisisise hinkwavo, those people are too strong. Hinkwavo they are very very strong. As I'm saying, swo hi ku munhu i favor mani, hinkwavo va strong hi side ra vona, they are both good. So liya i ti-beef leti to mi kuma ku hetelela ku nga kumekangi ku wine mani. Ni ngo hi fanisa na beef ya Benny Mayengani na Mr Post. Aliya as long va nga resolvangi the issue, swi nge pfuki swi kumekini ku wine mani ka beef. Never, swi nge pfuki swi kumekini, because hinkwavo va va na ti-points ta vona.
va na tindlela ta vona to beef va yi kumela mhaka leyi sweswo I think wa done and overall leswi a ni na ku vula leswi namuntlha kahle a ni lava ngopfu na mhaka leya ya Philani ku yi fike yi lunghisiwa liya loko se a update ka papara ra yena ra number 2 hi leswi I think wa done yeah, lastly rhandza ku mi khensa for your support. Now we are at 19,000 subscribers I think a swi channel yi kurini swinene swi kahle swinene so ni ta rhandza ku mi khensa swinene n'wina mi nga subscribe na n'wina mi vona ku ti-advertisements because that's the only way mali yi generatisiwaka xiswona so na mi khensa swinene na n'wina mi nga yena mi nga mi va mi kha mi vona ti-advertisements ka channel swi kahle swinene swi kha swi pfuna swinene hi ku vhele mina a ni tshama ni kombela mali ka munhu and a ni kombeli swi kahle ni tshama ni kha ni swi vula ka ti-vlogs hinkwato ku swi kota ku pfuna and then ni nge pfuki ni kombele mali ka munhu na loko mo fika interacta na mina hi email loko byi kombeliwa mali ha mina hi ku swa humelela swilo you never know loko a ni ma swi tiva ku na ti-scams swi tele swilo maybe no va ni tekeliwe foni swi tiveni guys ku until or unless no fika ni endla video hi nexe straight ni fike ni va ni endle video hi nexe ku va kha ku ri voice ya mina ni kombela ku pfuniwa hi kho mi nga ta nyiketa mali a ni lavi mali ya munhu hi ku swilo swa humelela mi kuma ku somehow maybe ni hakeliwe email swi tele loko munhu o yi kombela mali hi email ya mina mi nga n'wi gaya mi nga n'wi gaya hi leswi ni nga ta swi vula sweswo even na email mi fike mi yi cheka kahle email ya mina is kambirhi mastertsongaanalyst@gmail.com mi fike mi hi langutisa kahle hi yona the structure of my email structure for my email hi leswi yi nga tshamisa swona sweswo mastertsongaanalyst@gmail.com hi leswi yi nga tshamisa swona sweswo I think in overall wa done a na ha tivi ku ni fike ni va la yini swin'wana yeah kambe ku na timhaka ta ti-albums or hi ndla a separate video okay hi ngo commenta ke a ni tivi maybe a swi lave video swa ti-album ta or ta tlhela swi endla in details hi ku album ya Severa Press rhangani ya Benny Mayenga ni tele ku tini ma yi kumela mhaka leyi so a ni tivi if we should speak about it here once or kanjhani ma vona or maybe ni ta tlhela ni endla xivideo na ni kahle laha hi nga ta yi tlhantlha kahle ma ti-album ta vona hinkwato ta tiri ku tini ma ni kuma yena so unfortunately sweswi a ni za ni va ku ta rhanga yini yi huma so mara ti-album ti le ku tini and ku hi leswi hi swi tivaka swi Benny Mayengani ta huma se October so ku na hi possibility yo Severa Press rhangani yi hatla yi humesa before Benny Mayengani leswi nga ta swi ri somehow ma vona swi to endlela ku maybe Benny Mayengani o lava ku pfala Severa Press rhangani loko se yona yi rhange yi huma hambi yo humesa afterwards i ta va a yi pfarini because va ta va humese very very close loko hi swi langutisa kahle swilo leswi so I think swa best ku ta ku va hi commenta loko se ti-album himpela se ti humile or loko se hi na ti-date ta straight ku sweswi a hi se za hi na ti-date ta straight hi ku Benny Mayengani hayi yi fana xinyenyana hi nga hi bayizisa kasi a yi vula ku loyi ku October ya yona kumbe a yi vula ku ya album ya Severa Press rhangani ya bayizisa mi rhanga phanda and yi jika kwala na kwala ya vula xilo yi jika kwala na kwala ma vona nyana ku hi ti-big fans ti ni byerini ku mi rhanga phanda swa jika kwala na kwala kambe palamende ya vonaka hi laha I'm not sure if swi ta vonakala na ya vonaka hi liya le ma vona leyi mi yi vonaka leyi hi yona leyi ya vonaka from this distance ho hi nga tivi sweswo ku mi rhanga phanda xa jika kwala na kwala swo fika xi jika mi rhanga phanda ivi hi tlhe hi nyuma so I think swa best ku va hi ta commenta loko se ti-date kha ti tiveka mara loko ku ri himpela swo humesa sweswo ku rhanga ku humesa Severa Press or ti va ti ri close by ya swi ta swi ri clear ku mi rhanga phanda sweswi lava ku pfala Severa Press rhangani hi ku obviously vanhu va ta lava ku va va yingisela ngopfu ti-albums ta Benny Mayengani ma vona nyana even if vo yingisela ka Severa Press rhangani vanhu ku na high chance yo vanhu va ta va kha va landza ngopfu tinsimu leti nga na Benny Mayengani and loko ku ri himpela va landza tinsimu leti nga na Benny Mayengani it's very very clear ku support vanhu va ta va kha va yisa ngopfu ka Benny Mayengani like ku ta dlorofewa ngopfu murhangaphandla Benny Mayengani ma yi kuma yana mhaka leyi so hi ta kha hi vona hi swona kwalano ku va ta swi endlisa ku yini hi ta kha hi vona swona va ta kha swi endlisa ku yini ma yi kuma yana so as it looks swi ti komba na ku
Dr Joe Shirimani hi yona yi nga ta hetelela ku va yi humesa the project project yi hetelela ku ta ku ya Dr Joe Shirimani. Leswi still ku nga va ku a little bit of a problem because hosi ngopfu yi ta ka ti humesa around that time, so swo ndli na ku va nga biwa so a ni ko va opinion ya mina swo ndli na ku va nga biwa le because guys man I'm saying loko hosi ngopfu byi ta hi beef like chance yo diluza a yi low ngopfu yi low ngopfu ni nga ti nyika 70% chance yo di nga win hi December loko ti va ti hi beef, even then kha ti phikizana na project ya Dr Joe Shirimani leyi nga ta va ku ri as Limpopo Poison hi ndlela yin'wana le makumu. Ende loko ku ri sweswo Dr Joe Shirimani yi nge pfumeli ku ri ku va na beef ka album ya yona, ha swi tiva sweswo, he won't agree he won't agree he won't agree. Se eyi timhaka ta vona hayi so since these two roads hi ti tirhiseni hi ya this side hi tlhela hi ya this side na loko hi fika nyana laha mi kota ku swi vona ntsena then vlog yi ta yi herini kahle kahle. Ho loko hi fika kwala ntsena kambe hala ndzhaku ni tshama ni komba no famba njhe so a vlog yi ta yi herini. Ho loko ku komba yena laha mi ku vona ku ku tshamekise ku yini ntsena then just like that boom we should be done. We should be done. Loko mapatu lama hinkwawo hi ma tirhisini kahle kahle laha hi ma tirhisi ku no haha movha loko ni na movha a ni fike ni cinca location kahle kahle, a ni fike ni cinca location maybe ni ya na vo section hala so swa hlupha like transport yi nga hetelela yi ni be ngopfu loko ri movha ra chipa to be honest swa chipa one loko ri i movha wa wena obvious i fike i chela petrol ku hava ku i ta ku i nge cheli petrol obvious i fike i chela petrol a movheni wa wena. So this other road hi ri tirhisini and this other road hi ri tirhisini. Loko ri amukela subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.